witness the fusion of tradition and modernity as TTAADC presents Dipra Idol Season 1. Jatuh dalam sogo, da master titisnya YouTube channel lah. Kakak yang nero kaham kerun tang mayo nih. Nero emne malah itu balokha. An bagai tini tesha ketal ke nero wai malanian bagai nero kerun bagai ma pajau kah. Nero wukul orang ni mangpli orang nugai wan sogo main off hana tini buru sok macam ni. Sobat mentang saya kaham jangan sok baca. Nero nugai main ukul logo. Belani building night talk, dog night talk. Nero wan sogo mau bawa sok macam ni. Mate kusu jagaya amo khumulungni narwai tongthai oron chini Tripura Idol ni khorok broi contestant oro tongoi tongbor night hall khaika borok rehearsal rok khaika ro phai horror phai tong phai ta rehearsal to kumunja khaika na phiaba oro borok tongnai jaga mankha hingga sing turu khe o je khorok bri je contestant tongo oro je tongoi tongnai rok borbai sing thaika thani kokla ham chalainai kaham ham sanglainai borong preparation rok bahai tai boroni tini final lo tuh bahaya baru nih wansung mah baru nih feelings rok reaction rok seng malai nih. Kenai tuh nih rok, da master titis di channel lo. Oke, norok nungguin man kana, ani kan salah tuzak. Dekia buya sini Tripura Idol nih, sono nigam. Ani tuh santak suk lah yo. Sini ke polisi beri sini kisah, sini bumbu relation. Ani suk, orang kaham orang kete, dan most talented singer Tripura Idol nih, sini Mr. Rupesh de Burma. Oke Rupesh, ini tuh grand final ya, dah. Bahagia preparation sih sagara deh. Preparation tuh kaham no, kayak cuma practice rok kayak jaka, musician rok bay, kayak jenis je folk song tong mani, abar rok namo kisah guide rok kayak jaka, dia preparation tuh kaham. Preparation tuh already complete juga, kan diba? Tahu just perform kan itu juga. Siapa oh? Ini je grand final itu ya, ini tak feeling sok bahaya, ini bekar bahaya begitu, ane juara semua saya kenal. Bekar tuh kaham no, tahu mana bekau naruk jang kaham performance mah kayak nai, mana yang kayak nai ini mansuk jak, ini tahu kaham performance kayak kan ke tahu bui borok sajak bay nai, sajak bay nai. Tang besar sama mana ini prepare kaja. Sini tang bre. Tang besar mana tuh total ini. Tang bre no, macam borong tentang bre ka. Nge aja gawo tang sa tong Hindi, nge tang ni modern, nge tang sa pokok. Amar tuh ini preparation rok tang besar sama rasa itu salah pilih ka. Tek sengmang. Tapi orang tuh sabjana contestant tong heda. Grand final itu sama ba performance kaya. Oh sabjana nih biasanya bo contestant mana ini ekdom tough contender hai matong na. Naya thangke joto no sangta phai kan nogo ke no fo aro kom maya joto no kereng joto no kaham no chabayo kaham no cham bangun tabo garo grand final borong phai Tahu bu, jotor kaham nih biasanya kisah ke bangkok kaham. Apa nung sabun matong. joto no kaham Kaham na. joto no kaham Kayak ini logi ini sawo pajak. an logo to ke phai ko Hanya aja. hai nai ja Ini mah bagus. min ma babu song phai be nai Idol nih, idol lung tangga ta, maka pelayan kau ni orang kah. Price money rong no. Bumbu tu samur buat apa nih masuk. price money rong no jodang kini winner phone kha ke price money ba yang kaisa kaham samung khaina tai tong na Like bahas. like je bai family rong ni help ung nai ama babu song ya pare dewan Kayak rasa mung ni feel rok oleh bumbu tu rok hanya nih masuk. Tong mana price money rok jadi incase mak tangga ta. Karena untuk khorsa tak singgah. oh In future benang tu platform rok sokut memang hedi bah. Bah neng to jokon Tripura Idol enggak ditanggang kai. Neng tu rasa mau matong nai. oh Hedi bah. Kayak neng rasa mung ni feel dole. Ini je price money rok baik bumbu tu rok penang nai rok ni masuk jar rok tong. wan su dak tongo karon tabu de chamna rok ni je mo lama rok classical rok nango engkang ta wan su tongo moro pai kisa classical rok songi mano kayu जेमन इंडियन तक तक चिनी इंडिया या दल सारे का मापा आरो रोगो दे थांगी मान bisa apa tuh baik Mana neng platform tu di incase ke flying tangka Tripura Idol long kan neng tebo kotor platform like sare gama pa bani ni Indian Idol hai rok keplaing ya phone ang mane music class na ini masuk jar. wan sujak tong karon
aborok to nangu basic si aborok tongkang kisa helpful ngai That means classical music to serang plus abo bade ni je nangmani instrument rok kisa na kali amri hediba omon kare social service ng bagai ba dari bigira to kemua tong cintre bara hato rogo am to magani kuno mansu maror tong ba borong chu banai ba kisa misa help kani rok abo tang wan sojang mane dari life nang mana successful thang kang kai kaham kaham samung khainai aborong no kisa wan sojang tong abo to future ro khaian tak to kita tahu tuh bachelor kulana girlfriend to kerina bla enggak ani biasa no kenapa sih tahu bachelor ko ini studies tahu complete kayak ko khai dong ko menurut tamu sini channel lokal naron kong iman haji enggak tinin bagian asun lainnya karena jora bela ini kisah karena baru prepare kaya nang nai anda tini baru bahasa kok bang Australia ke applying mana ya gula nang sengti salai pernah enggak abang bagian nono pas lagi hambai anu tora rumah bagai bela ini kakak ham teh cibai teh all the best ke applying di sini sengkat cuma harus pilih lagi sih dah enggak asun lain tinin bagai jotoh naik tong nih dah masuk di channel lo omai coba kaham mang pilih bakok lam dong nih panar no nanya bagai tinin bagai tabung nih bagai asun no jotoh na hambai